I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati Try Not To Laugh ili pokušati da se ne nasmiješ. Sada nema mog brata koji će da mi smijeta, zato što kad se on nasmije, nasmijem se ja. Pa hajde da počnemo. I prije nego što počnem, zamolio bi vas, molim vas da bacite like i subscribe. U redu, ajde da počnemo. Dobro. I'm already doing that. Let me see. I da, imam 5 života, pa ako se nasmijem 5 puta gubim. I svejedno onako nastavljam video, da bude mnogo kratak. Dobro. What's on your face, baby girl? A bunny. Meow. 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 A na facu je kao zeka nacrtan i ona ispušta mači zvuk. Šta? Nisam se nasmijem. Dobro. Zanimljivo. Yep, 1, 2, 3, jump. Dobro, imam 4 života. Možda sam se slučajno nasmio. Redu. You ready, Avery? Šta? You okay? Redu. Čekaj, pogodi sina u glavu. Jo, kako sam znao, brat. Do you like taking care of your sister? Ok, ova kompilacija nije mnogo smiješna. Yeah, you rock. Ali pogledat ćemo možda još 2-3 videa iz ove kompilacije. Are you okay? Okay. A ko si šiša? Mislim, malo dijete, ko si... Mislim, malo dijete, koje se još šiša malo dijete pored mame kojega snima i govori mu da prestane. Ne kontam zašto samo... Zašto, joj, kako se zove... Mu samo ne uzme taj, kako se zove... Brijač. Nemam pojma kako se zove, zaboravim se. Au, bok te važno se nabila. Da. Ajde, pustit ćemo ovu kompilaciju, mislim da je malo smešnije. Da, smešnije je. Okej. Hop. Jo, ovo mi se desilo kad sam bio mali. Mislim... Meni samo nije jasno šta je bilo u glavi tog tate. Oh, yeah. Hello. How are you people? Okej. Oh. Ne, ja. Što ću ja sad? Nastavi dječko. U redu. Avery, I'm gonna get you. Jao. Udario sam glavu u zid. Šta? Čekajte. Avery, I'm gonna get you. Šta? Bip. A da, ne možeš mi da radiš. Znači imam 3 života.
A ja joj malo. Što kad se zaleti obori? Bip. Bum. Au, brate. Dance with him. Čubaka. You get the picture? Take a video? I bolodno. Did you have a nap today? I did! Well, you need one. I pooped my pants. O, gleda malo. Guess who's back? Šmeker. Bum. Šta? Good job. Pogledajte sad ovaj deo kod njegovih leđa. Ovaj tu deo. Good job. Joj, brate. Ova beba je, brate, smetana. I od. Bup, dap. Glasom. You don't have a boyfriend. I did my boyfriend. You don't have a boyfriend. Evo, mislim da će da se vrati do Lera i tatu. Ili... Ja, ova beba je car. Pants. Brate. To pa da ga povuče. Dap. I ode dole, mali. Ready? Ready? Catch it. Here we go. Catch. Kako bi se zabio ka... Kaci. Ova djeca me nerviraju. A gle roditelja, brate, slima i smiješ. Say something, I'm giving up. To mi je da. I ode dole, brat. Da, ali kako, brate? Dobro, nisam skonto. The Fitness Gram Pacer test is a A, izgubio sam. Dobro, dobro, koliko traja video? 12 minuta. Dobro. Okay. I ovo mi isto nije jasno. Don't write on that. Sad kad se rokne, gle. Tako ti kad ne gledaš, jebi. Ovaj mali me podsjeća na mog brata Mihajla. Ali ozbiljno. Neko me podsjeća. A i mršav je ko stalak za infuziju, baš kao on. Ujebote. Give Kaylin a hug. Give hugs. I don't with you. A daj, brate.
U redu, ajde se završava poći. Say your prayers to Jesus. Zašto? U redu, tu ćemo završiti ovaj video. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal. Ćao.